shisha Tongkas haka kompres Kari kacinyata Tiada Mau terkumpul besar Marga ya ketua kejing sakem jam sadar jam kawakan nak ada berisu ya ke sertifikat arpos ni bisa set ma paralak ni kina wakan ban wani kena iba pensengan badai hak por ba pensengan kum CM mare bak support dan hi ban let ban api hak yang bisa bak let do berkata ke Supreme Court kemudian sebelum ba pensengan nak bertanya ni kemudian sebelum ba pensengan nak bertanya ni lalu dari bangdan mapi hak tu ke suki lakut boleh lakut mari sakam ki ramba senang jam ke janjian sate rijantia jam ke kasir babon kilarisan bakal tinggi tu ke sakam ramba senang wakan saudara senang wakan bajet nak kuat itu ibi kene bon kilarisan hadim kata wan ke kubur bahel ba pensengan sapok ke Supreme Court yang bisa baklido mari apil rai yang bisa ban pensan ya ka bot ikhtiar kabaki ki ramba senang ki darbar senang ya ka kom brapen kamti da ka six schedule bat kom joro na ka district council badai halang kini pensan ban pelat mador ya rumah senang hapo aku sabunta bat ulalat ban hadim ulalat baru kira masyarakat sekecil kebalasan hakik jakan kena mapepe juga berinya terang kisah withdraw yang bak kisah nek kembaki nek mentah kami keburam balik sepi bak pensengan nabar video beriam datang nongelam jegeri hidan ro ke jengtep hak bidai baki angki kanun permat gerang sebenang kau mau kar konsumsi pentor mau kar pentor konsumsi snow bah lada keribat kejat menit kaya i badan dan nunang yalam dan kondak senang kubak pensengan sobha ban penjak dan burung yang bak pensengan harga ni kekenti ke bamta kena ban sak ke rekod kembajak MLA ubak airhack ban penduk seperti lut ya parah dia mencari ni kini percajam sistem ban penjak burung dan burung yang bak pensengan penyelidik persia ya kini ke surga ngau biang itu bangunnya Kongres versus MDA government Kongres persia surga boleh nomor kini surga para lok baik John Poisata ngampai tok sakmak wakil Badin berkari India kaya jangan lo nak akti kitareng kakenda sepak sofnya banyak penjumut ban pena ban pensa hal tiga day baki hak lamutra yeriti ki dostor ki jami na tada masnu sorong bakum usiam bawal barem siam kaima bawal barem naya ban nikmat namau khar kontrol kra kepada headquarter dong kari kasih ngado ki por manusia kari kasih dong kari ke life house yang dikan ardoloi kari tip preu kari tip lay kari tip por kari tip ha kari ki try buruk kari ki try jata kari sungspa kari kedot kenap dia kata hati pungai kerja kami kepeluspa ya kiriti ki dustur hak robor ki banta ibadah na kajang dargam sensar snow sensar right sensar hima tada wisnat bagi hima khasi dia kembu na lapor khamtam ban penyak ban periskam ki dustur ki jami bang Wisnu kenapa? Dari kita ketiwang baga senang mau khar ke paunam tungkawai na headquarter do beri kasih baik ke dunia inti ke baik jongah rasan hima
Ngasim ya gawe karai hadim bangai slop bagedang ba hai pori balungkot ya tangai husnitam banile na mau khar tum thorong kra nasnoto kamrong ke basok kadai karai ke ba ya lai husnitam ban rai banile na mau khar pun thorong kra kamrong ke basok dengan dong gawe pakarat nomor kajingat enti jonga kilong baya nasnomo yoble Nasnongo ia dipagba jongka khapra mokhar banthorong kra batanat ba sau pusni duna lai pusni tam pirajet yang abanong MDC jongpi ngatip apa pijet yana pidon AA kajing kmi enti nanga apa ngaperkap ya kajing I kajing pi kajing syirram yang pi bang kersyam yang kapan syirram ya kapan sim yang bangan pendak ikam ya kabaki nang syaushna ikon samla ilong me bakari khasi baraboy kakmi nanti namau khar panthorong kra hadiwang MDC jenga hakini kikenyak senam mana persangkat bana bangai kajing syakri kebahatan ya kisnang dah kebaya terang kadang marsenda berkirang barsnong berkinang yam snong ya terang mar jang marsenda berkisan kentai berkisan samla berkinang yam jogi sport pop memanas no bakani kekamjonga UMDC bandong borobor hasenda arengkat lembat ki nama titip khambha maki hakajinge dei na kebentak snong ditau isang genung baper Napasyang kapala pa naging syakri, hagajing ito ipakaroi kapar, kakai kabangila manapo at District Council. Hindi siyang kata. Kung unang mi'mat at District Council, compare na nasyong hagalang Prusya, compare na nasyong hagalang Sinsya. Kakamram jong hagalang bando senyang, nakabenta kabit kabyang, jong ka District Council, bando senyang, nakabenta kabit kabyang, jong ka rikasi baik jong Makin mau bahagia kapor mengasyong kalian Prusya lawan rakyat hasil otonomus District Council Land Regulation and Administration Bill Arda Arpo kung umayam yung kalian Prusya ketika kamjong ban ujar ban Prusya nalagilal ginaw dikendan haka bill kibanya hak kakum kadustur jami ora kendam ka bagi buok tangka kot kendam baai ka District Council kadai ka kot kendam ba itu dah ka ai nawang di porlok MDC ai porlok ka kot kendam ka dulir basai orang basnong di banong kamdai ka legal dokumen kamdai ka kot ba itu dah ka ai Kim banse kim nut dampa sa kata kasih yo iba hapa hasil komiti ndapha hasil komiti ngolong nambar ngong thok kano kadulir pasoy ng rangbasnong ringkat ginongyam snong kadai kapat kendau bai thu dagaan section saw ka section ka basaw dung hasil autonomous District Council Land Regulation and Administration abuai. Ketika kantong banteng na kung nakatinggang dan dok yang mbak senang minta ka ay begitu bulir senang labay kapat kendaw dagaan wala dan ho dahil po hati abor anyo siyang under section 4 of the Kasil Autonomous District Council Land Regulation and Administration Act underway tangkap ta kakul kahapan kudian dan lagi kami kiting thua ka bakama susyo yung hana ibasyong giniray kajaga pada dia thitte ba sino ka don wa thua to orang ba sunong wa pan scam daw sim ba kadika nung kanti ka ownership ka yung basit kitip ki thua gumno hari right nga bang ay paten
mak bandi rakyat ini rakyat hit lapan sekian orang basnam lapan sekian muslim bakal kendau hak lang tayo jong kakong na jong ba o district council telah semua unang nikmat budget na kamang tahun pera ngalong ya kini kano kendau kampel hari raya kampel hari koret kampel hari ganti kampel hari kor way ba fit rakyat dia fit lapan sekian da orang basnam kira lang tayo ka kendau lakban ya dia ke para mani lakban ay pateng hati pun sak dia iba siyang harat melir harat maupat harat maubu harat santur la along nung sawah don kam de ginong lelang iba singoto ban penku por susu ya gelang basmong ban yada susu ya ka hoklong tray ginong sawah nampak dan batai hanya karirai namarga ngade usin ko hikmah buhwal tambatan ko ulo organi way bal ayadiyat ke way bal panskam ko shno way bal panskam ka hima la de trai jaka pura bonbok nadaw ko ngi di pajba ka mau khar pun thorok bra konstitusi hakajing persiang ka baret jonga ngapen get hot ya ga ai ba project ya nga bang panskam ni kitustor jong gari khasi jongi Mereka kata, ibnang song ko begitu ya bi, dikenal bah, arja kharsan, oh ni ay songset pahaya ka BAB, Village Admission Bill, namar ba ka dorbar snong, tempat dong ya ka admission statute, ka dorbar dong, tempat dong ka statute to kan lo, ni apa sangkat bana. Malaysian Deputy CM Word na berkhampay tentang yaga village administration tentang hamon rasu haka dulu juga village administration na thapno haka ilaka administration yaga village administration ithak ka dor support do barogan oke naya mungkin anda ada baro sikata ko hari madang gider barsno Hari madam orang basnong, ya smart for COVID. Hari ini kini basnong lagi segan jaya kemana. Dagli under which section? Hakas tadi kebakan nomor. Hendak ini sultan banyak ada. Ya kesenggem jaya, baik kesenggem jaya, baik ke bor, baik ikhtiar juga kesenggem jaya, baik ke kamram juga kesenggem jaya. Wajib keseng samla. Dorbar ke ikhtiar juga keseng samla. Wajib admission of ilaka amendment act azara pulai mentang atharai kisang kenkai kisang samla wada kiterikan nomor bagi ada ni kastati urang bakur gini terikan di bakur wajib itu dagang haka kasih authorized district council kasih social custom of lineage amendment ajar pulai mentang atrayo sumber barkuru haba arai kala arai wat nomla batla yo da koi sakut lu kakut kan benskam namar ba wadon da an ba batai sai ka ida barkuru habla buron di rumah bakur nomara kan sai ya ka bor ka kita di rumah bakur kaji mo kami kan wadda sol di kur nomar tentang kini lai puja jaga kur namar ba yimron ya ka jing itu dagaan ipai ba gumu nang ni kemat na persangkat bala ban pendat itu kita ni bahasanya dan belum dia ini cuma di pendat menhakannya sakhan dia kayin ka syari jang ka district council ko ka dengan kanno na kadaw jang di geni ka high court division bench dan orang bayi gino ki kes dimungkot bema para khasi pratai baru lapan siem haki district session court para simno ya ki kes para mani para tribal para rilum haki district session court ka district council court hak hanno
namarundon siya paman appeal yaki case hadis council court. Ki lawyers, ki magistrate, menontroi jong ka district council court kiraya no amansin. Namar ba ladang lima su kansin yaki civil case, but yaki criminal case, tagamon hanna ayo district council court. Kamu deputi siapa tu por ngamban se bani discuss ban file Supreme Court. Berapa file Supreme Court? Olga Supreme Court Hingga ban file hangu nama kes para khasi, para tribal, para rimu di ban file mentok hak district council court. Kartun ka paragraf kebasan jongga sikshidari. Umur pumat dan baterai hanya syari juga di council. Kamu nam compare ni kasnong, compare ni di council, compare ni kasih ketika duty jangan kau ada. Compare dengan bermat jingga kumamat haisam arjat haksan. Nama matip bakalasai jari kasih jari kasyong mentahani. Hanya betul international Kang Kakut division ben arjat haksa wajirang baisnong pekmak jang pekmak. Dakilak ni habaran pulau. Tadi ketam jonga kum usia tamper ladang adi beri tungku para mengi kongres. Namar hanga takam korbor berada yani. Bahasa kena tu bopor bon laro kira sayangan kumno berada ya kami kedustur sensasnong hadisnong bopor ngahapan yang rangba Alti por bumba dia mi kinong yada na original party naga XSPDP naga KNAM na kiwai party unang yada hadis council pause tang cumi kamu an mat kertang naga berita di babak MLA MDC bahabari saino MDC bani ka barisannya ka MLA na habang skam kumu MDC balong jaga pajia dong tolong ngamdai bandrisan bangada ya ka district council tadi ngahapan si nagarai balik sa Supreme Court on ka Supreme Court tang season hearing season ngap ma ban phang ya ulang basno mga marlapen kuk moriti kan tum ka paragap ka balai jong ka stik sidel district council tadi ka ikhtiar na ka benta jong ikinong sosno pekmak di pagba dan kami di council sisya kadang di council sisya lakuan di berbarisnong maka Supreme Court do karena mak dan pengsan dia kirang barisnong mereka bidon mereka siksidel paragraf balai la pengsan dia kirang barisnong bagi aban terai kambiang hang ni kiparlok di snowthrow baka di council ka don ni ka bor ka ikhtiar kadang District Council undang sikshil pinada ada kanu pasti balik Supreme Court kulit na kuyaki dari milik Supreme Court dagasti jauh sikshil ipatba don ibaong nathat ekdisi tentang ilayakran ain tham ilayakran artikel tham na kok balik artikel tanpa kabadai tham balik tham di artikel yang mana baka ka district council hana ka sikshidal kadi ka bakrat panyada ya pindu wasiat naman baka reng haka wai ka kes jong ka United Khasi jong yang district council versus Citiman Sawian hausnya ka kendai spa ini buai dengan bakla state komandan nasional ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act taglay spa ni buhay suruh gumba kadai ka property di state kundi ka pulih ako yang kita permentam dia pasti di situ council wat akan Meghalaya Transfer of Land Regulation yang tunggu kami kan country ka tang hakapat
jang ka paragraf arpo jang siksidin kamu temekna lantas faat lapang pemidantang han siksidin area terbahag biro pembo hajar hapis dia sama bantuitam boleh kamu bantuitam kadang nomor bakam di tribal area Bangga nagting tribal area haka paragraf arpo wadakan nagting tribal area kamu rinum kasih ngatarai lakala jaga patba menata aku haksau ong pima ban denai ya right jom barok film India sehingga ginjal yang kasih situ kaya dai ginjal siap warga saudara mereka temannya bangsa mereka lantas faat lada kambang kasih situ jangka disekam sekali Pemegara ke penentang ya ke paragraf arpo jangka kasih situ bangsa ke lantas faat dipapak nata pedau penentang yang diberiau dibanang dan penentang yang isti badan apa ke paragraf berber nah serai tentang ada kasti udah benda pas training bahang saya bantunya dasti kami gitu. Mungkin apa pinang idan bilang ba na bantuan kami. Tapi kata ram jongi bantuan kami hak ya kisik sidul na kunta baneba ya dari kasi ba jongi. Ini sampai ni seke. Iwai te kelaban hanya. Tanpa tahu sih ikut hati anje ngathara ya syukur. Nama kajing khanjungi kam syong haske teriak. Kajing khanjungi kam syong hamno. Kajing khanjungi kam syong haka ikhtiar ka bor juga district council ka badon haka khanit bahan rew juga siksidel kata kajing khanjungi. Kajing khanjungi ban pensisa kambe haske teriak kambe haikot pensisa hasuput kot. Ya pensisa ya kelamban basno ya pensisa ya kaji tumo jonga haikot dan bentor boy ya kaji kasari juga district council sampai ingin pensisa di porlo ya kada ora pitwa tim si hab jemut ya kasorkar NPP di bayangte jet ya ke party jet ya ke ramba di bawah ham experience kenapa penyoi ya ke bohor juga district council syusyu ni dalam sidang jik angot dan pendat tembakan nong basuk yang aku MBC Jompi hai pori paling kuat ngadang ong ba imat kumba erang na keminta kirang ba syong hap erang minta na keminta kalawi di pun sama daga penentang dia ke district council ka future jom sama boleh nggak ong minta kalau boleh ke por ya ke district council kembali tiap beberapa ka area hamil kalia handai persen di area juga district handai persen di juga district council ni penentang ya ke bor ka ikhtiar jadi na ka benda ka jin bahajungi mentang bisu hinu ki farm ki institutions ki companies di bawah hako upur usam juga district council naikkan show kenai hajra kanno juga district council dengan beli suami bang ini kanno pula naikkan lagi pun sama juga haka kerja kam daki daki nomor besar disutunat ka kongres house name ordersan ya draft ya ka amendment juga sikshidel Lathak yang ini hangawai ke kendon kata kebaong dan penat yang ini hak artikel aspak prapo kata ke artikel tadi ke artikel pun IPSA na ke Finance Commission berada nyirong hak artikel aspak prapo juga Finance Commission ngathanai maksimum fund ini ada di sini badda kan ke fund ngathanai nak ban tin Indian dan penek yang dan pendiu dan penhe Bantuan ya kami tidur surjungi, compare hakar waigas ya, compare hakar syak mesti, compare hakar tin katli, dijaga sanam jom biru kau jom hari kasih, lagi kan kembali buram, lagi kan develop lagi,
Manakan tiap bakaporkan koi bangindan ya kalariti tourism apa Meghalaya ka joni. Micro lariti tourism apa Meghalaya. Traditional tourism nang ba bara gindaw siya ka joni. Niya ban develop na kabanta na tourism traditional ka joni. Kaban aikam aijam ikun samad ba ini joni. Akan dinangkan nakmat dan sisa di bawah bak pensingan hidang job ni yang boleh kita lihat orang isi mensin tapi dan job mau kita naban disi kausul lu kami singan nama hikatan bak pensingan boleh nama sana hadi pai bak mau karban terong kra ke jona bon jadi pensin agar ilis imam tulai gitu tulak lai sausnam ajan tigar lai snam ni yang kita minta bidang ban benar Jibri gesir bentam ya ka council ke baskam. Dan kita confuse kenyang kan cerita lagi pensaingan kedokti ya no ino. Daga baong hana. Ba ka artikel lais pa nyubhuai ka kham bentam. Rajin sisang am ko ban kan artikel lais pa nyubhuai nama kadi ke property juga state kan ya. Kani kadi ke election di ban jet nang mikmat sa district council. Tang uput usam hapok rilum kasih. Besok ya kan kami kata. Tak ada orang cuma saya tangkan ni kawai. Ban penkhan susun. Namar ki ong bahana ka khan ka artikel lais pa nyubuai. Namar bakadon kawai ka kentin ka baong. No act of parliaments shall apply. Hakabai day bat ki riti ki distor jami. Tangga dia kadang gini ayu thoi ada hakani ka propose amendment menta lara thapno ya kata kawai ka clause dong no act of the state no act of the parliament in apply hakini kimat demi ka sikda last time dam the solution kata ka di solution hablong ni start habani ekran haga platform di se council ni nang tangani ko weekend Bang penghancur show yang di set council. Hakani ka por ba aman yang seksidel. Shim ya kabu. Bang tap show haka paragraf ka balai. Ngai tang ka khandeu ko siap. Tap lang ya ki marpo khandeu. Haka paragraf ka ba khat ra. Kabarim. Besob yang hangko. No act of the state no act of parliament shall apply in paragraph 3. Ngatrai ka taruh kalau ada ka spirit tu ka artikel Ispan buai. Iperlok na tagadaho habajit ng hikmat. Hindi ba siyang artikel Ispan buai. Tamday ka property jungi ka kasi. Ka property jung ka jelame khalya ber kuwai. Nga ekran ya ka property jung ka district council. Natawang siyam ya ka spirit. Nawam si artikel. Siyam tang ya ka spirit. Arsyo kato kami hakaprof ka balay. Ngadon custom. Lan ngadon berhansu. Bu susu ya ka paragraf kan ara. Banang no act of parliament and no act of the state. Ngatrai kata kalau beautiful na kabenta juni ki kasih. Limtir syawai biyo ni pinyo tangbangi rakyat ika spirit jeng artikel lais pani boy hakasin sidel. Nama banyakan artikel payatun ku nomor kamdai ka election habaro kami gitulah. Camiam. Nomor nakaliang jonga sai kedar. Nakaliang jonga sai kedar. Katkum ka Asam Reorganization Act Khaknispan Punai Kakran Shai Bopur Usam Jungka United Khasi Janjahil District Council Kanong Katkum Bopur Usam Jungki Hima Khasi Hamno Habakut Kahima Mulim Hamkal Bopur Usam Jungi Katkum ka United Khasi Janjahil Autonomous District Council Ongka paragraf Arbo Jungka Sikshidil Katkum kan not easily organization act katnais ba nyobuai o nyobuar kapan scam ya kaju banong no purusam jongi ulang katkum ka katnais ba andun punai katkum ka paragraf arpo hamno habakut hima kasi utauri purusam jongi
Kuno niakan berhubung minister. Kuno niakan para chief minister. Haba ka konstitusi ka konsay gumta. Hangno haba kut. Hima khasi hangta de upur usam jongi. Wada ki hima khasi idoni ki duler idoni ki kot nisang bashay. Lada dia yang ban sa Supreme Court ro ai ka Supreme Court kan batai. Ino iponta jong ki hima khasi. Dan buon kiai penbahasa ya ka legislative body council. Penbahasa ya ka executive body council. Penbahasa ya judiciary yang body council. Ka service role thakana ispan di buai. Penbahasa kenang baka appointment kan di bandon ka recruitment committee. Kenang baka promotion kan di bandon ka promotion committee. Hapan penbaha semua teman bang hapan penbaha ngaham semua bang penbaha bani bang ngadai batik lot ngati lagi yang through experience nang hapan penjanai susu yang terikam bentang ban penjanai yang district council kenang ban yuk jing syania hapan penjanai lagi hima ban di hima tentang di bawah kerkom terikam jong jikam nong ka baik hapan penbaha Ipun semua yang sang hakari rispa kamar po kendau rispa kat sebapai hamrei kemtam hapan penbah kita dibenta tarkum kai ka bor bo ay ka siksidil nga persangkat bala dan buon ki bangade ban pendap nga kata daw nga kedepat ya ni hakan ke election banjir yang aku MBC jampi Hai hapan senong lo Kongres Parti ro. Namar ngasarai hagapor ba yasanya ka instrument of accession annex agreement ka Sorkar Kongres Lupor yasan. Hagapor ba pastor JJM ni Khosroy rengkat Gopinath Borduloy haga Constituent Assembly Divide ipan ya kasih sidil ka ai. Dan Sorkar BJP ai sik sidil ne ai ICAA ne. Hap semua Sorkar Kongres no daw. Uraji tandi hagis nam kita bang yang taknis pak Prabu Bawang baka hagapor badang draft ya ka 73rd amendment bangandra ka sensar shnong haritor kabagi ang ka panciat ka parisat ong uraji tandi nai ra ya kane na pentay kam ya kane ka 73rd amendment harinum kasi nomor bakidon ka dustur dorbar shnong dorbar dong ani banda ke BJP minta Lapkot Maukar Panciat Lapkot Mulim Parisat Lalu tembuk Presiden Parisat Habis semua Kongres Parti no tahu Kumu kami ke ambat Bisa tiri syong rebenulan Niang ni syong kini wajong Jadi Niang ni toa No Kristan ya hanya kalau kasih kibai Biar tiba toa Hindu Kumu kata kami ke kamu abang dong ni hanya aja cara kami bisa tiada aja coba kamu tanggung jawab masa daw ngas kumunong bigi pagba ka kongres ni haban sungo nadaw taraw na kabenta nga kun ukertong nga kapak hibat nam taga party Barna kabenda kajing hanjo ka district council ban yang persya ya gino kijing maya Bombay jong ka sarkar lakalong ayam lakalong damsnong lakalong tambadar baga asam hapan yang nama tamba ayam ya kajing jok ka bopura ha district council dakane kami nga kerpat baro ipagba harilom kasi tampar nakano ka konstitusi snobha Jet yang dikortong Kongres wala baros kata pelarai dan jet yang diwai ke parti ro paina jet yang ke Kongres parti haki konstitusi bapar nimpas kan nyawat hadis council sampai mapi ka ka board jungka Kongres parti hadis council Tolong kami di alba penisnang mo, iya telang kata NDP bantamay ng takari miliyan
dan bapak penjelasan akan juga try takut minta hadis komisir dan bapak penjelasan try naik keren dan aisang samam dan aisang menteri ngomong isi hari tulang bangga gubernur hari tulang pasti tanpa damdan unang Ahmad kata ini balik syakal hari itu dia damdan tu bapak Ahmad senang pun syakal nah air belum lagi baru kait tanpa kalam Ahmad kadai kejama katong kadai kejumi tak ada orang dia bang syukran tolong hendak kan dia kata ngapus wala kadai ban para mangi kongres sudah habis kan orang ban saya kiwai lagi tak nang bangai tambah ada pimai itu nilai bakal berumur umur dasar operasi untuk nilai tambah cuma ban datang nomor ba boys juga dikasih kasyam hanya bat hangi kunci perlu nya api lebih sesisin oh itu kita pi hari ini kemudian senam nya persangkar bala penerang ya pi pemenang nikmat ya saya yang dan sebelum di jintu nah yang tak kubrio ya kita nak keluar dari banganang penjanai banganang penbah la kalong ya senang ditau tak kondisi kadisi kaunsel kari kasi berkalawai bapnai yang kari kejoni kumta ka arbu itabit yami paiba babanai ke jenisani kongres parti dari basyani ke syab hagadur jonggati sasizin bangsa aipian frayo ambian hagati itu hagati beri seberi pribara